1986 watapimi hatun llakikuna tiariparka nacho. Hatun llakikuna pacha tiariparka. Kay Panamanda bichaymanga compañerokuna yaku illami kawsarkanchik. Wakinkunaqa tal vez kunanpi cada wasipi yakuta charipanshi shinallatami kawsashka kashun yuyapankichimi. Mana shinachu kan compañerokuna. Yaku illami kaparkanchik compañerokuna. Apenas a misión andina chaypi shuk proyectota ayudarka urku imbabura urkumanta shuk tuberiaguta churashpa ña ñukanchimanga grifo kunata ishkay kimsa parroquia intirupi sakiparka nacho. Chaykunaka compañerokuna yakutaga mikungapacha hapikarianchik horas shinakawan ña kay ukumanga yakuka paymanta rijun kay waykutaga. Shinakapika shinata autoridad, prefectura, alcaldía, junta parroquial, tandanakushpa, kayakutaga enregashpa kachanakushka compañerokuna. Chaytami primero sanya hasta ponda kunataga nya apashkami kashkanachu. Chaymi kunakunampi shuk mauka tanki tiajun, chayka chushakmi kan compañerokuna. Chay mauka tankipimi pondaga apakarianachu. Chay hipami shuk tankita ruray kallarerka compañerokuna. Ña yakuta mejorashpa katingapanishpa Atuntakiman, San Antonioman apay kallarerka compañerokuna. Chay apashka hawami gentekunaka miranajunchimi, gentekunaka yakuta ministinmi nishpa tukuylla kuna yakuta rikunajunkichik libre yakuta chaytami tukuylla apangapa tukunajurka compañerokuna. Kunampi chaypi pirkagu tiaj dibujashka tian. Chayka compañerokuna chaypi señal tiajun compañerokuna chaypi ña hatun tankita rurajurka. Ña hatun tankita rurajupimi ña kaypi compadre Humberto Ipiales shinata shukunandi shinata tukuylla ña villa chispa ña pamba katirka defendicionche yakutaka ña apagrenmi nishpa najurka. Ñukanchik chay uraskunapi shinata joven kaparkanchik na imakuna ashnata ruku imaka na kaparkanchikchu chaypika ashtawan joven luchador kunami karianchik compañerokuna chaypika nirka kankunakari estudiashkami kankichik kankunakari vivullami purinajunkichik kay yakutaka harkapashunchik yari apagrijunmi nishpa niparka compañerokuna. Chayka ñukapash nayapa intendiparkani shinapimi ña kay parquema shamushkarka kay punda prefecto visto shimi mishuruko autoridad mishuruko ña entregankapa shamun nishpa ñukanchitaga ña muspachirka compañerokuna. Chay horaska Luis Mejía Montes de Oca prefecto karianachu y cierto Luis Mejía Montes de Oca junta parroquial ña maki porarishpa ña junta de Awawa chay horaska ña rimarishka cabildo chay horaspika rimarishpa ña documento taga firmankapalla kashka compañerokuna kay pugyutaga entregashpa y lado goman lavanderíakunataga rurankapa compañerokuna. Chayta cuinda hapishpa joven purakuna chay horaskuna shinata haciendatami kichunajurkanchik hacienda kinchuki compañerokuna. Jovenkuna tandanajushka purikarianchik chaypi nishkanchik compañerokuna. Jovenkuna pura parlarispa imashpata kay yakutaga na defendenchik imashpata namichanchik yaku illa marijawamanga kawsanchik kay yakuta apashpaga maypishi taksharinga maypishi armaringa maypishi yachakunapisha ungukunata armachinga llakipi pachami kagrinchik nishpa joven pura tandanajushpa nirkanchik compañerokuna. Ña kaypi ña tukuylla rikunawpankichik chaypi villachingapa shamupaychik wasipi tandanajupashunchik nishpa niparkani compañerokuna. Wasimanga ima tal vez jarikuna warmikuna tandanajushpa shamunayarkani warmi kashkami shamurka compañerokuna. Warmikunalla ña rikupashunyari harkapashunyari nasakinachu kapanchik yakuka ña nina ministerishka marikan ñukanchik kawsaymi kan nishpaga ña ñukanchiktaga animachirka compañerokuna. Chaypi nirkanchik
ña tanquita rurajupika compañero kona pampa Villa Chipaychi chaychari ma familia compadre ma contra kunamamba chay kunama Villa Chipaychi porque chay horas kunaka autoridad parroquial kunaka contra mi shayrika compañero kona chay horas kona compañero kona shinata ashauta yachak tukushkago kona tiarka compañero kona que ni con 12 abogados na oshangi chichu harkachitaga dishpanewarga compañero kona chayme hasta ñukapiga shungopi haperika nirkani Hazindatapis me usania ñukanchika kichunayonche kayaku tallagarima harkachita ushashunme nishpanirkanchik compañero kona chayme usa ñukanchika shuk viernes 4 de abril yarka compañero kona chaypemi ñukanchika nirkanchik tukuylla pampa llukshishunche con boa picoa barrawan kaytaga destruishpa pachi sakinkapa nishpa compañero kona y chaytame kunanga usania señal tiajun chaype destruyishpa sakirkanchik compañero kona na sakirkanchicho usania apachonga nacho chaype juicio nawan ña preso nawan ni nanda manchachirka ñukanchita compañero kona na kazurkanchicho y policía kona kaype yalerka killa yalta militar kona kaype yalerka killa yalta compañero kona y chaype shinata usania pagini pane yachakunata chay horas yachakunata usa shinji shunku yachakuna karka compañero kona ña imagina ñukanchitaga kay ilumandaka tierra de brujos nishpa riqsikarian compañero kona chaype usa chay yuyayta hapishpa nishkanchik muñecokunata hasta ruraychi nishpa nishkanchik compañero kona muñecokunata rurashpa ña ñukanchika usa policía lado kunapi rigakarianchik compañero kona manjarenjo chay gota rurashka mandaya ni nanda manjareka compañero kona shinata kuitis konawan ñukanchik hawa loma manda usania kay kunaman usania tuyachikarianchik compañero kona shinami kan compañero kona usa chayka na manjarkanchicho y últimamente ya mediación mashamurka gobernación ukumanda gobernación comanda Chamurga kay pugyope me usania ña pambarkanchi policía kunata pambarkanchi gas kunawa ñukanchik tegosallaki chayme última lucha karka compañero kona y chaype me declaración da ruraparkanchi compañero kona kaypi tandana kuita ruraparkanchi cabildo pas na defendepe junta parroquial na defendepe junta de os na defendepe comité de defensata ña nombrar canchi compañero kona reemplazar ka cabildo ta reemplazar ka junta parroquial ta hasta tenencia política compañero kona chashna me usaño canchi kane kaypi ka declarar canchi ña yakuka kay San Juan Puyuka sagrado menishpa compañero kona y kunangaman compañero kona ña sagrado kan y chaymanda usa ña mania pane hipa viña kunata ña cabildo kunata kaytaga defendina kanchi kayka propiedad comunal kan compañero kona nashu grupo paya kan sino propiedad comunal tukuylla kaytaga cuidana kanchi tukuylla rikuna kanchi chayka uchilla hatun cuidana kapanchi compañero kona gracias a Dios, Wañika mana tiapashkacho, pero maca nahui kuna chugri kuna katiaparkami, casi ahogamiento kuna tiarkami, compañero kona. Chaita ñuka mandaka Villa Chipane, Shidame lucha pashkanchi nishpa, kaipika recuerdo tiame 4 de abril de 1986 tame, Shina piña na hushpa katiparkanchi, kaipe policía militar kunaka, naima ruraita usharkacho, y autoridad kunatapash nirkanchi, si es que comité de defensa nashuk documento ta firman, kaypi kayma junta parroquial firmashka kana servingacho, junta de agua se firmashka kana servingacho nishpa niparkanchi compañero kona. Chayme usania hatun tandana huita kaypi ruraparkanchi documento tania firmangap. Kayta gausa autoridad kona respetación nishpa niparka, ñana cachashonjo nerka. Ni mayman compañero kona. Kay gausa ña ilumamba me quedan y lo mami kaita ka manejangi chinishpame ña shuk acta ta firmash pasaki pashkanchi compañero kona chayuras manda pachame ñana molesta y callarin compañero kona kay osaña kay puesto ta rikoshpa sachaza mi karian compañero kona kay osa wayku ka kaita me yali hukarian ochilla puesto goza mi karian osaña casi pugyuma me osaña ña chaytamia yaku shamushpa hatarishpa kazi usania tapa hukarian compañero kona
chaymi ñukanchika ña tandana hushpa nirkanchi kaytaga mejoramiento ta rurana cuidanami kanchi nishpa nachu chaymi autoridadkunatallata ñukanchika mañarkanchi kaytaga tukuylla chawturkunawan shamushpa arreglachu nishpa compañerokuna chayka autoridadkuna obligación da charin ñukanchita ayudangapa compañerokuna gestionanalla ministerin ari chay rato kana imatapish ariningallachu pero purina kan compañerokuna kayta ña defendishpa katingapa nachu chaymi ña cabildokunawan ña tandana hushpa kaytaga ña de seguro pacha legalizashpa sakina kapan kayka propiedad comunal kan nishpa compañerokuna y tukuylla ña comunakuna parroquiapi kawsa comunakunaga kayma derechota charin nishpa nachu kayka shuk comunallaga na rikushkachu kan kaypika parroquia entero posiblemente a nivel cantonal kaytaga ña luchashpa shamupashkanchik compañerokuna chaypimi compañerokuna como abril killapi de 1986 pe ña kaytaga luchapashkanchik ima nirkanchita compañero kaytaga kawsachina nikanchik nishpa niparkanchik imashata kawsachina kanchik chaymi compañerokuna primera vez 1986 pemi fiestata ruraparkanchik kaypi compañerokuna invitación con contacto de Sari Parcanche, Ecuador, compañero, Federación. Caro manda show, provincia con Amanda me caima bailanga pashamorca, compañero. Lucanchita Coche Chirca. Chaime 1986 ña declaración de Rura Parcanche, San Juan da Maimanda me caipica Ruranga Nishpa, compañero. Maimanda caipica ña bailacho Nishpa, Kida Pascanche. Chayros manda pachame San Juan da Gausania Ruras pasamos a Jupanchi. Anchikaren con Angukama Tukuya Cabildukona. Banquillo Cashpa Pajima, na Banquillo Cashpa Paj, respetas Pasamon, New Capasti Manda Gakushi Gupani, compañero Kona. Fiesta Tagamay, mándame Rurana Capanchi. Con Ambicar, famado Can San Juan Poyuca, Caipe Arma y Chishiconata Ruras Panacho. Alibi Can compañero Kona. Chayo y Conata Astao Rixi Chispa, Catina mi canchi Nacho. Chaymi y Kai. Hawaya historia tabilla chijone hasta wangario sanya con ambio sanya con vidashka kaipe nyukao kijata kan presidente kai comunapa yuyarishpa shamushka kan alikan y con amanda bichema maniapane shinakanya kai mushu ninataga kai kuna usapau karaimitaga con amanda su declaración de rurashpa alikapangicheman cada wata rurashpa katichu cada wata me ruranaga. Imagina San Juan da Ñucanchi rura pascanchi, shinazata usanya, kai mushun ni natapas, cada wata celebras pacatina can compañero cono. Y mamá da tasanya, Ñucanchi kamushun nina nispa nina kupanchi compañero cono. Runa kuna kapanchi, a buena hora ñecaipe pueblo Caranquicho o pueblo Cayambicho Capanguechi Macharipas, pero shu runa kuna canacho. Ñucanchi pa shuk runa kuna canchi kay Ecuador entero pema runa kuna tauka causanchi compañero kuna pero mama llaktapipas kay Bolivia mama llaktapipas runa kuna mari causanchi kay Bolivia picare runa kuna mari manejan compañero kuna runa kuna militar runa kuna policía runa kuna gobierno y kaypika compañero kona ñukanchik purara piñanajuna runa purara kichurina runa kuna purara nakazurina hatunalita rurashpa kawsanajunchik nachu compañero kona kay fiesta pillapash compañero kona kay fiesta ta kawsanya ashagota ña rikchachispa yuyarishpa alikapan mayani compañero kona yuyarishpa ka mana kay pilla ruracho sino kay tukuy llaladope rurashpa katina kanchik Bolivia peruran, Perú peruran, kay Ecuador me kungarina junchi compañero kona. Ya ponda taita kona tal vez ma napa yo sakai picao se manda ya chapangacho, pero historia ta revisas para compañero kona Ecuador pepas ruran mi kashka compañero kona. Kay mocho nina pauka ray minispa. Rexipanchi kona andinacho. Wakin guna tal vez yo ya ripangicheme, ñuka mamayata me parla juna tayachanacho. Tu marina ta rurangapa ganacho wasi purina kashka compañero kona
umagupi usa sisa ña pampa sisa ukunata tanda chispa ña yaku pichurashpa chaygomi umapi churashpa purikashka compañero chay tumarina kan chaytami pawka raymi nina kunchi compañerokuna chaykunatami rikchachispa hasta kawsachispa shamuna kanchik shinaka kay pawka raypika yakuwa chimba purashka kan yakupa usa fiesta kan chaykunata yuyarishpa katina kanchik nachu ari pampapi churashpa cierto mi kan kunami